Hadin kumashita yo ay ba sya suspend hakaboy sa People's Party UMA ka VPP not silong uba arbat nong dum ong ba ukwa ban kren syai ba umhun padiang ya ka ay ba ka party ale ban suspend yo ba sangut ki hipan haba kren mentaka singi ka sautri ya yong aja pesan uba arbat nong dum ong ba ulong buri ba yasya ba wakan tu gina lam ka party bakin khot ya kren markmat haba sit haba syai kum kirang ba kampel lada kadon kajing sya suspend Ulong balada ubakla ukroi ban panma bangu bandam ya kita ki preu ki bakwa ayu ban panma ndai ra bakla maki un syong bai yaklet bat ya map no ulong ba shua election si ulong yu president ka VP ban khot ikren ya u bat ki wei pan nama ba kwa syu bandon ki nya pa ya pra ndai kam sum ulong hadu mta pat wa kendit bagi sasus bau ki suspend pan ban ya u bat ki wei pat saungot bat ka jing suspend jong ki kalong kumbala be ai nama hadu lais nem kanti kulong molarung syaka VP halo kanong rim bat klemrung ban pan tiket ndai urung hadin baka VPP kala padiang ya ka reservation policy balau kentui ki pai ba ban syong sheet klibe kulong ro ba syumra persya ya ka parti ndai persya ya ru company kam jong parti bat syua election MDC ru ma o bat ka ing kasem ga pen pau pai ba bagi kesian teng ya ka VPP ubal debat wa angro bigila kan thok ban benj u ndai kampel nama bola de mar ya kum gini haksnem lek hakapol bo yang ban penne ya khnam hakapol bo wanna ya reservation policy hawaja apua buat kumju hakapol bo ya khun persya ka bol ban penne ka bol girang ba snong long ba ki VPP kimnut ban khot ikran u nama begiting ba jingsya kan panmong ya ki ndai ka jingsya kan plai lu bat ulaong ba tangkawai bukwa ban nong ba ublay yu I ya kajing siya ndai uap kanong rim ngangon numpet nganum karya no na kanong rim baong kumong bang kwa ban rung sa party ka bangam kwa ban misu bang anum jubab kata ka jing kali jong pin dengan jubab indirectly da bangong ba before I change my principle I'll quit everything mo ndai tang ni kawai ngadi ubri ubri aisha ban nga keren hang ni kapor lamba jopi media hakerteng joni ki sangut ki parlok ban nga long remote tani kawai nganum hun nganum pediang lada phim khot yangi mar khamat to suspension ke song api lada pisa nga ngala ban appeal nam ta ban reconsider ya kani ka suspension lada kadai on the suspension ru compare khot yangi nginya keren habasyet abasai bat kum kirang ba nginya keren lang balada kadai banga nga bakla ngaong leba jofi media ngan pan map ngan dem ngan ngu ya kita ki brio bakwa ya kata nanga dari leba pi bakla mapi compare ngan suong forgive and forget tari kawai bar ka bakhadu ong kwa penpau kabulong ka strong message ka bang jukuran po district council ngajukuran po state government bangan keren mentai la ka jong ka party pikam bak fide ka nongrim blai pikam bak di ka clean politics Fikam ban wipe out your favoritism, nepotism. Fikam ban end up ya ka high level attitude. Nganong tani kawai. God sees the truth, but wait. Ita masuk pan pau hapakod. Nganong ayu, mo. Ndai ngasusungulong lingo pat. Bakum ka party, ka ba claim baka di ka party jong pai ba Voice of the People Party. Amara kipor, kibarang hasua election. Nganang dep ya kaban yakran bat I president Bodon Borom jong ka VPP bangong tokhot no si yang isangut ngin yakran laka dei mentang inwan laka dei la sai inwan kawai kalong ba ngikwa ban pendep kiki bro namar ba nginum la syu bangin compromise mo nginum la syu bangin nang do no ya kata kala klenti ban ai ke jingkermen ya ke jabnrio ngim kwa syu ta ke japat ke japra mo iko pan penkut ya kini kiki tenrei hatu ki por kadi so election ti president brom yang am don por ngim don por tengong hnrei ladang idei hoi ka por ka lingkot ti por klampep kidei ki ba khamtam present batre stom borok wi gari si janti angi I kata ngi suthu hnrei pat ka bakham hakmat du ka bakham crowd du kadai kata ka bangin kendu la kadai tang sikentan ar kanta ka labiang tenrei kam semala ban long tiga poi adu put uba ni dung la show up no ti kumbai Dr. Batskem beri spokesperson jongka VPP lapan pau bai ka kam jong ba dal bon sai karen ladep kem
ke MDC temu ka digani ka bala penpau bakila bu lupa ya kata ka rai kaslom bakin pat penpau pa supaya ba mayo ka kata pa election ada si menunu ka action yang di nrei nga penpau pa kajing sulingo ka bakrao ka kendit hoi kila ai ka sukos in writing ngarong ai in writing likum nu ki hun ken habang na don bentalang ban pelong do long senam ya kaseng VPP ka voice of the people party kani kajing suspend ka jong ki license kani indirectly bakila be nga ndai tama ko pagin mau tani kawi ba kumanga pagin mau bang ko ban rung sa ka party ka banganum ko ban misyo stang na don ka daw ba mo ko makasong ka song na don ka daw ba na dengan dia neto apo yung mani ani dia beto apo ko du don ka daw ba ngi habane klan tuwat ka seng VPP ru ndai hadu mata ngampat pediang hoi karai ka bagi maki ka bagi ong baka no one is above the party tenrai ngapa asko menong tani kawi hangala de ka party na kadi ka constitution na when it comes to an issue mo ka jingtip lami ka kraw bunsha bani kata kaan ka busyuto ka mga nong naktinong way consciousness is far greater than the written law ngampat ko iban keren sibun kani nganang ko iban keren nganang puson manta nomor kadi ka voice of people ngam ko asyu ban keren sepang jongki ngam ko ban keren sepang jonga dengan ko makeren tangki ki iban ajing syai ban bet tang yo to sembai ke jing syai sagi pa bakin dup sutu ma kadi ka voice of the people party teninga sukya man siam ki ba ki baton ki ba layo ka khat prasnem ka karta na po constituency jonga ki ba de po constituency ba bron sabar constituency ki bam paju kriya namar kelayo ya ta jing it ba jing syanya nang ako num ikmat ban ngarung layo ta jing it jing syanya naki nakaway election adu santali election but MDC ba mali nglayan claim compromise ya ki issue ngako ban ong ki bakinum sudiaw man siam wala ka party indirectly kala be nga Henry wala dang amyo su ban keren haga kerteng jong voice of the people party Henry nga nangyay keren pat haga kerteng jong voice of the people